bemajaheni nabakweluleka basuke bakweluleka ngeliqiniso hayi ngemanga. Uthi ke awu lokuhle lokho nalo umsebenzi nje wekuhlakula majaha. So lokho ongabona ukuthi ke nasi kwenta kanye tinto uyente lokutawuphumelela majaha. Ngiyawathi ke ukuthi ke kulamalanga sekwaba netigulumba. Lo mnyanga akubuye ngathi igulumba titohlakula ukuthi nangabe sekulahleka lokuhlangana lokunjena kwelibutho kutawulahleka lokuyende kutawulahleka imfundiso kutawulahleka kufunza abantu ukuthi kufuneka sibambane sibe munye litokose likwadi kuphumelela majaha. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.